Već neko vrijeme planiram otići u planine bez hrane i samo sa blanket packom. To bi se kod nas zvalo zavežljaj, vjerovatno. I da ponesem samo osnovne alate i živim od onog što nađem u prirodi. Ovih dana sam konačno ugrabio nešto slobodnog vremena. Isplanirao sam 5-dnevni izlet čisto ko probu, da vidim je li moje znanje divljeg jestivog bilja dovoljno za život u prirodi. Ugrabio sam jedno 5 dana da provedem u divljini. Od sela do sela, između je divljina. I htio sam da to bude nekih 5 minimalističkih dana, tako da sam odlučio ponijeti samo blanket pack, takozvani. To je vunena deka u koju su smotane osnovne potrepštine. Imam flašu vode i vidiš ovo su remeni od puške. Našao sam ih na autopijaci. Platio sam ih oko možda marku jedan. Ovo se provuče kroz deku i onda se stave ovi remeni. Znači ovako. To sam ponio. Ovo je, to je karta bjelašnice. To mi je ova majica rezervna. To je marama za oko glave, može se koristiti i ko peškir. Ovo su četkica za zube, soda bikarbona, sapun, eto to ono osnovno. To su vunene čarape, to je za ponoć kad spavam. Ovo je hamo, to je ta ležaljka koju spavam. To je cerada. Ovo je konopac, takozvani parakord. To je još konopca, nož. Ovo je ona kabanica i kako se zove, pila na sklapanje. Nisam spakovao ništa hrane, zato što sam odlučio ovih 5 dana živjeti od onog što nađem, jest ono što nađem. U šumi danas je bilo fino, pravo, jeo sam raznih nekih sam bobica, našao sam smrijeke, našao sam glog, trninu, sve živo, žare neke. Smrijeku možete jesti sirovu, meni je pravo ukusna, ali dosta jaka. A možete je koristiti ko začin za jela. Dosta je bockavo, pa treba paziti kad se bere da se ne povrijedi. Najbolje ako imate neku viljušku i čašu, onda viljuškom, brate,
Ja nemam. Sorbus ocuparia ili arabica. Plodovi su nešto između gorkog i kiselkastog. Meni se ukus sviđa. A nakon prvog mraza budu slatki, super su za džem i ostalo. Ja ću ubrat ovako jedan groz za usput. Vrbovina. Dosta liči na vrbu. Jede se srce biljke. Ovaj unutra mekani dio. Dosta je slatko, baš je fino. Može se koristiti umjesto brašna kad kuhamo nešto u prirodi, pa nemamo brašna da napravimo zapršku. Možete isto jesti žaru. Sad ova je malo stara, ali možete uvijek naći ovako ove mlađe primjerke. Čitavu godinu imaju. I ako pazite da berete ovim dijelom, a ne ovim, nećete se ožariti. Sad ožarit ćete se kad jedete. Kako to riješiti? I sad, najnormalnije, pravo je ukusna. I našao sam šumsku lepezu ili šumsko pile. Leptorus sulfureus, šumska lepeza ili šumsko pile. Izgleda da raste ovako u ovim klasterima. Poredani jedne iznad drugih. Kolepinje raste od 5. do 7. i od 8. do 10. mjeseca, znači u 2 navrata. Odlična je, ukusna je. Odozgo izgleda, ja sam ubrao ovu najmanju. Odozgo je naranđasta, odozdo je žučkasta. Nema mogućnosti da se zamijeni sa nekom od otrovnih vrsta, a inače jedno vrijeme postojala tendencija da se smatra da su sve gljive koje rastu na drvetu, da nijedna nije otrovna. Sad je to dosta upitno, ali za ovu, znači ova je dosta sigurna. Može se praviti na razne načine. Kažu da je najbolja kad se pravi s jajima. Sad je vrijeme da postavim logor, jer već je oko. Sad je akšam, smrkava se. Da postavim logor, da zapalim vatru i da ispečem te gljive i da jedem. Inače spavam na zemlji, u stvari na ležaju od smrće ili suhog lišća. Ovo mi je prvi put da kampujem s hemokom. Hemok se kod nas prevodi kao viseća mreža za ležanje. Zato ćemo ga mi zvati hamu. Hamu sam napravio sam. Malo je kratak čak i za moju visinu, ali je pravo udoban. Kad ložite vatru u šumi budite oprezni. Odaberite mjesto bez korijenja i sastružite površinski sloj šumske stelje dok ne dođete do zemlje. Nikad ne ostavljajte vatru bez nadzora. Kad vam više ne treba, uvijek ugasite vatru vodom. Vjerovatno ćete uvijek moći naći plastičnu flašu negdje u šumi da u njoj donesete više vode za sigurnost. Nakon što upotrijebite flašu, nemojte je vratiti gdje ste je našli. Ponesite je sa sobom dok ne nađete mjesto za odlaganje smeća. Nije da vam neće opet koristiti.
Teksturom je tačno ko piletina, ali je bezukusno. Vjerovatno bi pomoglo da imam ili soj ili bilo kakav začin drugi, ali okej. Tako da sam se baš smrzio i onda sam negdje oko 2 ujutro odlučio upaliti vatru i premjestiti se, pa sam improvizovao na brzinu ležaj da imam gdje spavati. Ovo mi je jastuk bio i onda je bilo pravo ugodno. Pretpostavljam da ću ostatak ovih 4 dana, 4 noći spavati otprilike ovako, iako je ono puno udobnije. Paprene mliječnice. U jednom periodu meni se čak sviđao ukus, sad ih nešto ne volim, ali jestive su i odlične su kao začin, jer su dosta ljuto gorke. Kad ih ozlijedite, teče mlijeko i kad ga liznete, dosta je gorko. Bez obzira što imam još uvijek one gljive šumsko pile, kad sam ugledao sunčancu pravu volim, nisam mogao odoliti, a da je ne uberem. Znate da je sunčanca zato što se prsten miče, iako postoji jedna otrovna vrsta sunčanica, a tek je nedavno otkriveno. Zna se da je otrovna ako kad je prelomimo, šešir tu pored drška promijeni boju u crveno.
Ja volim bushcraft kampovanje u prirodi, ali nisam neki planinar. Bez obzira, sutradan sam bježačio 12 sati neprekidno. Uveče mi je bilo muka. Al, zato sam se popeo pod sam vrh Treskavice. To je neki 2000 metara nadmorske visine. Tu sam odlučio prenoćiti, ne zato što je dobro mjesto za logorovanje, nego zato što nisam više imao snage da se pomjerim. Znao sam šta me čeka, ali nadao sam se naći barem 2 drveta da postavim hamu i ceradu. Golo sve. Na ovoj nadmorskoj visini vjetar noću dere. Imao sam da biram između prirodnog skloništa među 2 kamena, gdje bi bio zaštićen od vjetra, ali na goloj zemlji, i ledne na vjetrometni, ali zato sa savršenim ležajem od patuljaste smrće. Ja sam odabrao ovo drugo. Najviše zato što sam bio preumoran da pripremim ležaje. Improvizovao sam nešto ko bivi beg, tako što sam se zamotao u vunenu deku, hamu i ceradu. Nisam uopšte očekivao da će me ovakvo sklonište tako dobro zaštiti od vjetra, a ono žbunje ispod mene je bilo savršena izolacija od hladne zemlje. Taj dan ranije kamera od baterije nas skoro ispraznila, pa sam odlučio čuvat za sutra. Nadao sam se snimiti bar 2 kadra s vrha Treskavice i možda moći iskoristiti mobitel da snimim par klipova, ali to je bilo preoptimistično. U jednom momentu, u gluho doba noći, čujem nešto mi grebe po ceradi u koju sam bio umotan. Znao sam da bi to moglo biti bilo šta, ali kad se probudite u mrkloj noći na vrhu Treskavice, prvo na šta pomislite je poskok. Poskok je najsmrtonosnija europska zmija. Da sam samo znao koliko griješim. Pokušao sam se pretvarati da spavam. Grebanje je nastavilo. Polako sam uzeo lampu i izvukao se iz svog skloništa. Only, and I don't know if I was Harry Potter in this dream, but I was Harry Potter in some other dreams, so I probably was. Treskavica. Treći dan su mi crkle oba 2 baterije, pa sam odlučio iskoristiti sve klipove koje sam snimio bez montaže. Ovo je samo jedno od jezera koje možete posjetiti na Treskavici.